71. minut. Nema potrebe ja bilo što ovdje da komentarišem. Krenuli su sa centra fudbaleri Jagodine. Ide lopta napred, ponovo Jeftić i Savković, sada prilazi Edson. Nije baš Crvene zvezde. Specijalna emisija posveđena argentinskom velikom derbiju. Pa kad već pominjem Lipovića u stručnom štabu, bio je deo tima Crvene zvezde. Vratit će loptu Kahriman. Sudeći koliko je